I časta baraja, Funny Gamer ovdje. I danas igramo malo turne da nismo da. Gdje smo mi spanovali? Dobro mjesto zato što imamo ovdje i ovaj brod da je srušen, a ovdje ima selo. Znači vidite, nemam ništa u inventori. Ako vidite odjeću na meni, to je zato što sam dobio...
Stay nice. So there's the miss.
zapravio dosta, previše. Hajde. Hajde, slušaj. Sve. Napakan, Tinder! Samo napad to stijevo. Još jedan drama treba. Ozbiljno. Daj, fucking kill with me. Alright, come on. Bit vam draw. Sve sam šapić, ja mu napad to stijevo. Mislim da neću ovaj luk sve ostati. Ja to kažem, opet pulsko, još uvijek mogu. Još uvijek ponijet sa sobom, zato što imamo na kolekciju. Kako na glup ostavim to ruč. To više nije pić. Ostavaj regional, bio bi... A, zašto ti se komatno besko bio sam, ne. Jedan zaštićen, ode. Onako vidiš koliko treba ubije zombija. Znaš šta će mi. I pravi ga. Reci nam još, jel 3? Jeste. Sad bacim ovo na zemlju. Popim još jednu. Onda ovo stavim ovdje. I da popim još jednu. I to imam 3. Imam 4 stijena. Evo to sam želio dodam vidim što ima to. Što ne znam. Lopka. Ima čovječ. Ja mislim mogu cijet. Ako da. Ajde, bude tamo zombija kilom. Da nije vidim šta može ovaj. Sada ću vam 3 stila naći. Sad sam malo isigurniji. Prepade me, Ja mogu odavde malo gledati, ali ništa ne vidim. Come on. Dajte mi jednog zombija da testiramo sada. Da malo. Šta imamo prvo? Znate. Kako treba. Eto. Uzimam ove moje ruke. Nema ništa. A kakav može? Ništa. Aha, taj čak. Ništa. Na vrhu možda ima nešto. Ja nešto čekao. Pa vidite. Pa... Ko je da kliknem da malo odzumiram sve. Da šta? Imamo... Nema to iz inventory. I'm on top of the world. I ljudi, ja mislim da ćemo završiti ovdje video. Ako ste uživali, lajkujte, subscribeujte i vidimo se u drugom klipu. Ćao.